بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا دائم الأبد الموس بلا مدد المقوي النفوس بلا مدد المولى بلا ولد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا جميعا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر آبائنا وآباء آبائنا واغفر أمهاتنا وأمهات أمهاتنا واغفر واجداتنا واجدات واجداتنا. إلهنا يا ربنا أي الله تنميزقنا وقارم الله ngasabira ko duwa sister wange Remy Allah subhanahu wa ta'ala kirizeti sibo che nanga kirizeti sibo change nawe ndaba Allah kirizeti sibo cho sawa Allah sister Remy Allah kukume Allah kusabira duwa eva kunto yo mtu bangu Allah kukume akutase kwa balabe akutase kwa binsabwa akutase kwa batakwagala akutase kwa bakogera kwa gagamba gatali malungi. Allah kulembere mu byokola akumire emirimu gyo akusitula amadala akumira omwami wo akumira omwami wo najali bindeeba Allah akukume yonna gyoli. Allah subhanahu wa ta'ala akumire mama wo omulungi mama omulungi Allah mukume amuwe ebirungi akume mikwano gyo akumira abantu abakwagala abasitula amadaala bawe ebirungi nanga abanjagala Allah abakuma bawe ebirungi. Allahumma ya Allah la tad'u lana fi hadha ad-du'a. Sister wange Remy Allah tatujja mu dduwa yonna ku lw'Ejjumaa nga tuli mwezi ogwa Ramadan okujjawo nga tumusaba atuwe bino wammanga dhanban illa ghafarta. Tumwegayira Katonda tuba n'ensobi ze twakola tusaba Allah atusonyiwe ayi Allah atusonyiwe n'abatulaba tubasabira edduwa Allah abasonyiwe omwezi guno ogwa Ramadan. Tusabe edduwa tugamba Allahumma innaka afuwun Allah gwe musonyiyi tuhibbul afwa mukama Katonda oyagala okusonyiwa faafu anna Allah tusonyiwe tusonyiwe Allah. Sister wange Remy musonyiwe nange Allah onsonyiwe nawe Allah atulaba akusonyiwe ebyonono bye twakola Allah yasinga bimanya. Wala hamman illa farajta. Sister Remy woba n'ekintu ekyesibi Allah kisumulule olina byoyagala Allah bikuwe Allah akwongere obugagga akumire byoyina ata Allah akwongereko ebirala ayagala okusiranya. Sister Remy yabasirana akuloga ya Allah subhanahu wa ta'ala muswalize ddala yeyoge yekka naye gwe Allah akutwale mu maaso ne famire yo ya Allah oleme kusirana ya Allah. Allah akunyereze ku Busiramu Allah akunyereze ku Busiramu Allah akunyereze ku Busiramu akalimeze ku shahada. Wala hamman illa farajta wala dayna illa qadayta wabana mabanja Allah agamare agakumalire na buli omayine banja Allah akumalire. Wala marida minna illa shafaita. Malize dua ngatusabira ko abalwadde bonna abali Mukama abasuuse malize dua Sister Remy nga kusabirako nga nange seereseeyo ngatusabira bafu baffe Allah biyajjulula. Allah asasire batata baffe abafa bamama baffe abafa bajjajja baffe abafa basenga baffe abafa mikwano gyaffe abafa tubaweereza edduweero ne Sister Remy Allah abasonyiwe ebyabasoboko ng'abatonde abayingiza ejjana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa af'anuhum wa akrim nuzulahum wa wasi mudkhalahum wagsilhum bil ma'i wal tharj wal barad wa nakki min al khataaya كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدل دارا خيرا من دارهم وآلا خيرا من آلهم وزوجا خيرا من أزواجهم وارحموا واسكنوا في الجنة. اللهم أعذ من عذاب القبر وأعذ من عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الله كرزي إن شاء الله. آمين آمين يا رب آمين الله كرزي ويبارك وعلى السلام والله وعلى نيكروا الله era njagenda mu maaso nga nkusabirako masha Allah. Era ejobeera Sister Remy abantu bategeeze Seeka Zuba njagala nnyo oli sister wange ndabira Gabi Nsaate tukwagala nnyo ne bonna abaagala Sister wange mbaagala nnyo abatwagala tubaagala nnyo abatatwagala mwe mumanyi. Barakallahu fikum. Wa alaikum assalam.